Čudesni sok koji topi kilograme i salo. Danas pripremamo zdrav i potpuno prirodan napitak za mršavljenje. Za njegovu izradu potrebna su samo 4 sastojka. Ovaj sok topi sve što ste pojeli u toku dana. Pije se samo pred spavanje po 1 čaša napitka i to 7 dana za redom. Recept se priprema za manje od 5 minuta. Zato, ukoliko tražite rješenje kako smršati bez dijete, ovaj napitak je kao stvoren za vas. Iskustva su jako dobra. Pogledajte video od početka do kraja. Kao i uvek, čeka vas jako mnogo korisnih savjeta. Pa da krenemo. Kao što smo već napomenuli, za današnji recept bit će vam potrebna 4 sastojka. Svi ti sastojci su zdravi, prirodni i lako dostupni. Sve ih možete pronaći u obližnjim prodavnicama zdrave hrane ili na zelenim pijacama. Naš savjet je da uvek birate proizvode sa ekološkim sertifikatima iz organske proizvodnje. Prvi sastojak za danas je domaći krastavac. Treba će nam 2 manja krastavca. Sečemo najpre krajeve. Pa ćemo pomoću noža ili ljuštilice oljuštiti koru. Ukoliko želite da koristite krastavac zajedno sa korom, prethodno ga operite u vodi koju ste dodali 2 kašičice sode bikarbone. Sada ćemo iseći oljuštene krastavce na sitne komade. Krastavac dijeta je jedna od najpoznatijih dijeta za mršavljenje. I to sa valjanim razlogom. Ovaj sočni plod pun je proteina i mineralnih materija, a sadrži jako malo kalorija i poboljšava varenje. Bogat je vitaminima A i C, silicijumom koji jača vezivno tkivo i vodom koja će podići nivo hidriranosti vašeg organizma. Sav taj isečeni krastavac prebacujemo u jednu veću činiju. Evo vidite koliko smo mi toga dobili. Sljedeći sastojak je đumbir. Za danas će nam trebati jedan sveži koren i to oko 3 cm, otprilike kao veličina palca. Sečemo 3 cm đumbirovog korena i počinjemo sa guljenjem. Nežno ćemo oguliti površinski sloj ovog ljutkastog korena. Primetit ćete da je vlažan, a to je zbog njegovog lekovitog soka. Đumbir je bogat mineralima, magnezijumom, fosforom, natrijumom, a posebno kalcijumom. Sadrži folate, nijacin, riboflavin, tiamin i vitamine od kojih su najzastupljeniji vitamini iz B grupe. Sada ćemo iseći taj oguljeni koren na sitne komade. Zbog visokih koncentracija gingerola, đumbir se odlično pokazao za varenje, on ubrzava metabolizam i pospešuje zdravo mršavljenje. Izručit ćemo ovaj iseckani đumbir u posudu sa krastavcima. Sljedeći sastojak je limun. Bilo bi idealno da koristite neprskani limun iz organskog uzgoja, a ne onaj iz supermarketa, ili se barem potrudite da pronađete onaj sa oznakom bio kao alternativu. Jedan limun sečemo na pola. Pa ćemo iz svake polovine iscediti sok pomoću cediljke. Ovaj citrus obiluje limunskom kiselinom koja garantovano topi salo sa stomaka i istovremeno čisti creva od nagomilanih toksina. Ova zdrava namirnica popularna je zbog velike količine vitamina C koji jača imunitet, a utiče i na suzbijanje apetita. Limun je prepun fitonutrijenata koji poboljšavaju probavu, a to su pektin, tanini, bioflavonidi. U njegovom sastavu nalazimo mnoštvo vitamina i minerala, od kojih je posebno značajan kalijum, magnezijum i selen, koji sprečava starenje i telo održava u izvrsnoj kondiciji. Dobijeni limunov sok sačuvat ćemo za kasnije. Za ovaj recept bit će nam potrebna i grančica sveže nane. Mi smo kupili kesicu sveže nane iz koje ćemo izvaditi nekoliko listova. U marketima se sve češće može naći nana u saksiji.
te možete kupiti jednu malu biljku i koristiti je za pravljanje ovog napitka. Odvajamo listiće nane sa jedne grančice, otprilike 10 komada. Ova biljka ima diuretičko dejstvo te čisti telo od nagomilanih toksina. Bogata je biljnim vlaknima koja regulišu probavu i sprečavaju zatvor. Sadrži tanine i pelin, gorke supstance koje jačaju želudac i podstiču produkciju žuči te tako ubrzavaju varenje. Za sljedeću fazu treba će nam blender ili sokovnik. U blender prvo ubacujemo iseckane krastavce i đumbir. Pa ćemo preko njih izručiti limunov sok. Zatim na sve to dodajemo listove nane. Sljedeće što treba da uradimo jeste da odmerimo 700 ml vode. Toliko nam treba za ovu količinu sastojaka. Prelivamo sve sa vodom i uključujemo blender da se to fino samelje. Zavisno od jačine blendera, za to će vam trebati oko pola minute do minut. Ovaj napitak za mršavljenje efikasno sagoreva nagomilane masnoće, hidrira i osvežava organizam. Uz sve to odličan je za jačanje imuniteta. Neka vam ispijanje ovog zelenog soka postane deo svakodnevne rutine. Dobijeni kašasti sok iz blendera procedit ćemo uz pomoć cediljke u stakleni bokal, a vi možete koristiti i teglu sa poklopcem ili flašu. Koristit ćemo malu kašiku da bismo bolje procedili sok. Kada spojimo ta 4 zdrava sastojka, krastavce, đumbir, limun i listove nane, dobijamo ovaj čudesni sok za mršavljenje predivnog ukusa. On će vam pomoći da ubrzate metabolizam na potpuno prirodan način. Ako budete pili ovaj napitak nedelju dana za redom, primetit ćete da vam se masne naslage polako tope. Pridržavajte se lagane, izbalansirane ishrane i vežbajte. Rezultati neće izostati. Svako večer pre spavanja ubacite u čašu par kocki leda, 1 do 2 koluta limuna i preko toga sipajte sok. Odmah ga popijte i toga se pridržavajte nedelju dana. Pogledajte u nastavku još jedan fantastičan sok koji topi kilograme i salo. Ovaj napitak se pije samo ujutru. Kliknite na ovu sliku da biste pokrenuli i taj video recept. Napišite u komentaru iz kog grada i zemlje nas pratite. Želimo vam dobro zdravlje.